We are very happy to see you here today, to see the positive response that you have given to Her Excellency's invitation. As you know, today we have gathered here to discuss the celebration of International Day of Yoga. First of all, I would like to introduce Her Excellency, the Ambassador of India to Sweden and Latvia, Ms. Banasri Bose Harrison. We are very thankful to her that she has come with her team today to meet us, to invite us, to encourage us to prepare for this celebration. You already know that last year we celebrated the first International Day of Yoga in Latvia, and that was quite successful, except the weather which interfered a little. But this year we are preparing very seriously, and Embassy is taking a leading role, supporting us, helping us, guiding us in this endeavor. And I would like to invite Her Excellency to share with us her vision to address us. Tā, labdien, dāmas un kungi! Mēs esam ļoti priecīgi redzēt jūs visus šeit uz vietas, lai apspriest mūsu jau otro starptautisko jogas dienu. Un mums ir šodien liels prieks, ka pie mums viesojas Viņas Ekscelence Indijas vēstniece no Stokholmas. Un es vajag ilgi arī nerunāšu, es domāju, ka jūs sapratāt, ja es tikai galveno domu jums pastāstīju. Un līdz mana kolēģe vēl iztulkos to uz krievu valodu, ja? Un pēc tam mēs noklausīsimies Viņas Ekscelences runu. Labi? Добрый день, дамы и господа. Мы вас рады приветствовать на уже второй йога-конференции, на втором празднике йоги. Сегодня у нас йога-конференция, и это большая радость для нас, что ее превосходительство посол Индии согласилась тоже участвовать. В прошлом году у нас уже был один такой праздник, и сейчас мы готовимся к повторному празднику. Dear friends, thank you for being here today on a weekend when I'm sure you have many other family and work engagements. So all of us, not just the embassy team which is here with me, but all of us here who are working to make International Day of Yoga a big success, we thank you for taking the time to be here. Darbie draugi, paldies, ka jūs šodien esat kopā ar mums. Un tīpaši ņemot vērā, ka šodien ir brīvdiena, ja sestdiena, un jūs, kā ļoti cilvēki, kuri grib aktīvi piedalīties šajā pasākumā, jūs šodien atradāt laiku, ņemot vērā, ka jūs visiem ir ģimenes, ja, un kā brīvdienas mēs parasti pavadām kopā ar ģimenēm, bet jūs šodien esat kopā ar mums, pierādot to, ka jums šie svētki un šī starptautiskā jogas diena ir ļoti svarīga. Paldies jūs par to! Дорогие друзья, спасибо, что вы нашли время для этого мероприятия. Понимаю, что сегодня выходной, многие из вас могли бы проводить время с семьей, и поэтому особенная благодарность, что вы нашли для этого время и пришли сюда для того, чтобы организовывать йога-праздник. How many of you have actually been to India? Cik no jūs esat bijuši Indijā? Кто из вас был в Индии? For those who have not been there, let me share with you what the typical Indian greeting is. Those who have been to India know it already. Namaste. Jā, mums tikko parādīja, kā sasveicināties, ja, Indijā. Tie cilvēki, kas jau ir bijuši Indijā, tad viņi jau to zina, bet tie cilvēki, kas vēl nezina, tad viņiem bija tagad lieliska iespēja to redzēt arī. Нам только что показали традиционное индийское приветствие, намасте, и эти люди, которые еще с ним не знакомы, могли прекрасно с ним познакомиться сейчас.
Namaste is not just like saying hello. It has a very deep meaning. Namaste means I bow before you. It is a sign of mutual respect even as you reach out to somebody. It is not that I am